No, ya taba ka nnete le bona tsa tsela ka je. O tsa ke o rata mos. Ke a tseba ka nnete ke bua nnete. Ke a tseba ene. Ke tla o jwetsa re tswa moyeng mona go bane ngwa rata. Ke ba tlo bolella batho bane ba tla etsa nthweo. Jale ke le buila holo ka nnete ha ke ba tlo senya nako doka kwena ke ya lona. Thank you so much. Mamedi ke le dumedisa hleng ke le dumedisa ka lebitso la Morena Jesu ke dumedisa batho bohle ba mametseng ke na le Phomotseng le Seleke. Mamedi wa Motheo FM ke o dumedisa hohle mo mametseng o le hona teng o dumedisa ke o Sesotho Seleke. Yes, Mamedi wa Motheo FM hohle mo mametseng o le hona teng e o dumedisa ngwana jwale ke Phomotseng o tswa ka Victorious Faith Ministries. Yeah, Mamedi tshebeletso rona ya kena tsatsing lena mane o notlise prophet man Kwetep. Yeah, Kwetep. Ai monene wa rera man. O ntse mo mametse doka. Ai na mane o re 10 minutes in. Ke la ba ka tla ka fihle ka mosora ka letso ka ra ino ntate. Yeah, wa tso tsebetsa ka hledi ya sukudisa. Wa tseba mna. O ska ba bua ntwentse ke nana. Ha o rera. No. Ka se bua ntho ene ntse ke kwinanela yona. Ka pentseng ke nana. Tati so e jere mo fikeng a ro qetile ke re ke tshwana le nna. Number fela ke re ke fela. Na o ka se rere ho nna o bua ntho tse ke di tseba ho so bona ditse thutubolo ai ngwapa I know ako ene motho a teng kana go doka ba fufuletse aba di pulpit aba ba di dilo di social media mona ako mona le go se bina trenta re ba bang ba nyorile ka yo ai na kwana Mamedi ke a hloleha go re tsebetsa ka nna di a hloleha that is why re na go ngwe fa le tla bona no re mo hlobile ke na le kgethola ai Mamedi na go tuma a go mamele mang ka papa but thank you so much ona go rata go batlo le senyana go o kalama taxi tsa phase 6 kapa o kalama taxi tsa phase 3 kapa phase 7 ha o ya tshebeletsong ya rona phase 3 kapa phase 7 mo Mamedi wa ka ratang etsa bonnete ba hore le kana di taxi le jetsa di driver ra hore le ya kerekeng ya moruti November ka 10 day because re utlwile ntho e ntjha Mamedi wa ka ratang hore satana ba tla o lahlisa batho ore ona le bo November wa 8 and then hona le November wa mkhukhu hona le November ka 10 day Mamedi wa ka ratang kapa November mo Mamedi ha ona batho ba confused batho ba confused kala o tla ntho jwalo Mamedi wa ka ratang ya batho ba babedi bana ba tle ka boraro ba re no ba hlola ba kopana le botho amen ba kopana le batho bo jwalo ba hore ona le November ba babedi ka phase 6 November a khale November mocha Mamedi wa ka ratang November ne le mkhukhung ke yena ya ka tinting ka mona tseleng wena Mamedi wa ka ratang ka nta o driver ka koloi driver ka re Groot Vlei o Mamedi wa ka ha o feta le momolo o driver straight ona mo je ka nteng o shebe o tla fita mo Greek o driver straight mo Mamedi tlo bona ke structure se seholo wena Mamedi wa ka ratang ka lehlakoreng ke tente ka mahlakoreng ke tente ka odimo ke maseng wena Mamedi wa ka ratang ke yona tshebeletso ya rona tla bona e kampetse na le di truck ka rajata ya kereke kampetse ka Devil Fork e tseleng ya bona ga ka botsa mang kapa mang ba e tseba Mamedi wa ka ratang tsatsinena ke tlo kopa maphutho a ka a mamele ona le ditshebeletso tse ke di etsang ka la bra ene tse ke di etsetsang batho mo Mamedi ke pheta ntho e etsaetseng ka Paseka le a hopola ka Sondag hona le ngwana ya tlile mo Mamedi a shwa Sesotho ke botsa ke botsa mmae hore ngwana o kena ka kereke mmeno ba re ngwana o kena kereke yaka le yena o kena kereke yaka mo Mamedi jale ke ba botsa potso ke ra ke le ntjetse ha e ba le kena kereke ngwana na le 4 years ina na le boka a shwa Sesotho jale ke ba botsa ke ra ke hana le 7 years hana le 7 years jale ke ba botsa ke ho tla join ke ske ka tseba hore ngwana o shwa Sesotho o na le difulasa la Sesotho Mamedi wa ka ratang
now no teng wa thola re mar re tsamaya kereke hao kere if le tsamaya kereke yaka why le sa tlisa. I was very angry mo mamedi ne ke kwatile because I can understand hore mophutho wa ka ba le ngwana ya shwa stota qetile nna moruti wa ibekisa tsebe fela ke tlaetse go rapella batho ba nang le stota ba lokollwa ke nna stota ensene sa bona tiki mophutho wa ka sa tlhago sa re ke mophutho wa hao jole ke ba jotsa ka re kereke ke ntho makatsang gore every Wednesday ke bitsa batho mo mamedi ho tla le batho ba and I will say batho ka la boraro batlang ha se maphutho wa ka le la boraro mo mamedi batho ba le ba le teng kerekeng e ne se maphutho a ka. Why? Because I get maphutho wa ka bona mo bona ba se ba ipelela hore ba se ba le sharp, but the reality wena mo mamedi ka reta le tlo utlwa le ona jwale dintho tse modimo di entseng ka la boraro hore batho ba thusa hetse jwang wena mo mamedi. So le tsatsing lena ke la le tshebeletso ne ke entse ka la boraro ke itse batho ba tle le di dono dio was leading in the lotion tsa bona tse ba itlotsang ka tsona maphutho wa ka kaofela tlong le tsona wena mo mamedi wa ka ratang ona le ntho ke tlo le etsang yona wena mo mamedi wa Motheo FM maphutho wa ka kaofela tlong le lotion hore na ke a gale hore ha isa na skwalana ba lokela tsa tse dinga dina dikwalana tlong le tsona di sina dikwalana mo mamedi ba ke tsa bile ba bang le bohlaswa bile di lotion tsa nna sa tswa le skwalana sa teng se kae tlong le yona e sina skwalana se tla bona pele wena mo mamedi ke le batla kaofela lona because ha ona ntho nkutlwisang bohloko mo mamedi wa Motheo FM ke etse ditshebeletso ho bo benefita batho ba o tlo thola hore hosane ha ba yo kerekeng e bila se party ya kereke. I don't mind ho ba thusa batho ba jwale batho ntho bohloko mamedi kore qetele ya totolo bone be ba kereke bona ba sa benefit jwale tsatsena ke le createla monyetla o neng ko yentse ka la ke a le kopa maphutho wa ka la haeba no kgathetse hloqhome bethe la haeba ke lo shedding thewa bethe la haeka ba ona metsi thewa bethe mo mamedi la o sa hlapa o no phamisa mawafi o tla fela ntlo le jwalo mamedi ha ono jaifa haholo hore na o ke lo shedding kapa na le bothata ba kapa o no kgathetse kapa o no tswa jwaleng kapa o no tswa kae mo mamedi e mang ka maoto le tle tshebeletsong tsa tsena ka shokolena apara kobo ya le jase ya la ka ba na le dikobo kapa ena le boya bantsa mo mamedi a re tlo shebana ba tsatsena ntho re ke batlang go yetsa ke ena ya o thusa lona mamedi ka ratang hona le ntho ke batlang go tlo le fa yona tsatsing la ka shokolena eo e tla reng ha le itlotsa le tsatsile le leng go be le ntho modimo a yetsa maphelo a lona mo mamedi ka ratang nna ke tlo etsa dintho tse tlo shokang batho you know why wana mo mamedi but ke tlo etsa dintho tse ka thoko Bible ke tlo etsa dintho tse ding se nna tate modimo if ne ke na le nako ne ke tla ke le ruta ka ntho ke batla go tlo yes but ba tla bona kereke wana mo mamedi ntho ke batla go yes but ntho ke batla go emphasize wana mo mamedi ka ratang ke hore o lo bala buka ya Exodus o lo bona hore tate modimo o applyile di strategies tse different jwang wana mo mamedi ho lokolla bana ba Israel hore bana ba Israel ba qetelletse ba lokolohile Egepeta ba ile nana wena mo mamedi wa ka ratang le hore modimo na lwanela hore bana ba Israel ba ithole ntho ba tshepiseng yona and Pharaoh na sa batho bana ba Israel ba ithole and that is why modimo ana tshwanela apply the strategy tse ngata because Pharaoh una sa batho hore nthena yo modimo a itshepise bana ba Israel hore ba tsamaya ba lo itola le milki na hang Pharaoh na sa batho hore bana ba Israel ba lo itola but modimo ile tshwanela a sebedise di different method wena mo mamedi wa ka ratang a rumele lefifi a fetole metsi a Egepeta madi a rumele dinqanqane wena mo mami a sebedisa a bolaisa batho mathopa a sebedisa di different method jwale ke tlo sebedisa mo mamedi wa ka rateng batho ba sa understanding hore ba lo ba operate jwang ba ka se di tsebe dintho tse tse motho mo ka ipotsa hore jwale bo November ba isa ka dintho tse tlotsang tse hore batho ba itlotse mo mamedi wa ka ratang if you get on Facebook when you got Pastor November, you are not like life for you. Ya Pastor November at Victoria's Faith Ministry. Otro bona mo mamedur. Rona tsebele so nya rona re sebetsa na le dintho tse kotsi. Ke ne ke hloka fetse laboraro ntate moruti because ne ke sa ka ba ka thola monyatla wa ba ka ra tshebeletso go bona deliverance o ile ngwa yetsa. Then ka mora tshebeletso ya laboraro re dutse man officing o bore now you understand why Satan a tlo tshwanela go
lwantsha batho go ba thibela go tla tshebeletso o explain gore ntate Modimo o thusitse batho jwang ka hara kereke then o bore wa understand gore why Satan a tlo ema ka maoto hanela batho gore ba ske ba fihla tshebeletsong Mbomo hibi ya re Ke bapa kopa re ke bapa. kopa bapa le ntwana mama metlelo itlisa mona o so oh uthi ngizomkhulu awuyeke mfana lona awuyekele lo mfana ngimekele why kufanele ngimekele right Tell mamele mama use right ule impilo wakhe lo mfana ngibopile impilo yakhe uzenza ngcono wena uthenga amatraki uthenga imoto zeningi manje asisicedile manje baba friend yami ifenda yakho yeah usikizini yezinto na uhlophe usingakwami yeah ebena matraka yebo amangaki i1 namamoto nemoto yeah nemoto amana imancane niqedile yeah o tla ba le ba qetile ditraka le dikoloi yazela yafa angathole imali kuyilungisa bona nini yakhe momamedi ke kopa le understand ntho e tsala momamedi ke rapella motho mona jwale baloi ba bua ka o yena jwale ntho e nqetang kena ke batho ba hlang Zimbabwe momamedi ho sotla batho ba hlang Zimbabwe ba tla ngonna sure momamedi ke le mamele ngo etsala mona o tlo utlwa this person le tlotso o na le dikoloi tse 10 Yes, that 10 cars le traka tse pedi wa utlwa mona ba itse engwe yena tlo re hlalosetsa re ho etsa tseo o na traka tse pedi and then na le koloi tse 10 o tlo utlwa qete di fedile momamedi mamncane wakhe eno lo we ke mamncane o mama ka wa sho so wena si step mother o shato baba wakhe hayi umama wakhe sister yami ke mama mamncane wakhe bazalwa bayi-3 umama wakhe washona ayisena umama yabo but manje umhambela isangoma ibiza unyanga yebo ukhokha bungapi enyangeni yakho hayi isikhokha ngamadola thina la ukhokhe idola engakanani hayi uzethina wena angifuni uzwa nje hayi imali ikhona ungawazi ikhona yebo ukhokhe idola engakanani khipha imbuzi yebo eyodwa nje hayi sikhipha imbuzi ne$30 yebo imbuzi ne$40 $40 kibuya 600 okay manje why umenza so ubona mfana ama angathola umsebenzi ngiyeza uzobuyela impilo wakhe so ngifuna sokola angathola umsebenzi ubhekwana baba awuzela ebekhona last time the first time meni sizana le mamele babonela la emsebenzini banibiza la seza khona abantu ebekhona like ebekhona yeah ngisile la namkhona yenza ukutatoshi yeah nambalekisi yebo why nimbalekisi wena ufuna usishisa inkika libakapi asibathathu abayithungo bani omunye hayi ubhuti wakhe lo ubhuti wakhe yebo omunye ustep mama yebo mkhuleni angidlali mina mkhuleni nomosha isikhathi mkhuleni masinye ana mabua masinye ngiyamkhulula animkhulula mkhulule umamedi utlwe ke nto jang la o ka baloi ba re ke o lowe ke step mother o butwa high this guy Le mangwane. le mamngwana why mona ona hlaka
Momamedi motho ba montse ka ra kere kana tlile kgetla pele baloi ba etsa hore a thole kholo a tswa tsamaye hi momamedi mara kere ke thusa batho guys I don't want to lie hi that is why baloi ba sa tumele batho ba ke straight this is too much let's keep it who free much who free nyam come on 1 2 3 4 5 bye bye Polisano kuyepi sorry mntwana sorry sebenza kabashi sebenza uthenga izinto zakho zonke uthenga indlu bye November Mamedi tlele mamele lona ba thusa batho Sotho ubona abantu bangabi mama nobani nomunye futhi ngimbiza umama then ubhuti wami ubona amatraka yabona nemoto imoto ziningi ngisho more than 10 zitheni zona ayisena lutho asena next Mamedi mamela sebenza kanjani Zimbabwe. So what happened ukuthi nizeke? Ukhona ungane wami ne waza la wamthandazela same time athola umsebenzi ePE then was 2 athola umsebenzi eJoburg mina over year ay dosha ubudotsha kuza kimi ya mangithi ngiyaphuma ngiza ay ikhona into ethi hayi man jika mana hayi laba pastor la hayi benza izinto zefake yabona ngingafuni ukuthi so badunda lokwe wathola umsebenzi yana bezile la yeah that's the day ndaqala ubelieve kancane hayi well kwaza omunye vele awaza omunye was2 athola umsebenzi futhi same day useJoburg sala mina but this time the last 2 weeks last week is 2 weeks bangena la nathola ifone bayathi iza etown iza uzosebenza ingqondo enye yahlala enye yathi hamba dosha futhi what so every time ngifuna uzala ikhona le ifena ngikhipha la namhlanje uNkulunkulu kusizile yeah Mamedi ke tsona heta batse ke le banda te modimo or no o thusa la batho ba hlankane I think la sa mofone in this guy ntwa ena le bopaki wa utlwa are ona sa batle ho tla emena batla ho tla every time ha re watla ona le ntwe mothibela and le hana tlile answa ke kholo ka kereke Mamedi but this time o tliswe fela go bona are different sides e two di tlile ona ka barpel ba thola mesebetsi Mamedi ke kopa le jwetsa nnete balo ya baba pa bona this guy ka traka tse pedisa mleng le koloitse more than 10 abasna next kana go tsena hona le batho ba ntse ba dutse ba ntseng ba dinka hanyane ditho tsena wena mo Mamedi wa Motheo FM ke batho ba haufi o qetwa ke batho ba haufinyana o ka yena yana nga sa tsebo tsamana mo Mamedi tlo utlwa mona yena e ntshwakile pelo Mamedi yena na sa tsebo tsama ke ntate moruti yena Mamedi o latwe qwaqwa o latilwe qwaqwa ntate moruti a latuwa ke obuti wa hae Mamedi yena na sa tsebo tsamaya a sa tsebo ona le ngwana na go kae ngwana hae ke wa dikgwedi a so ka etsa le 3 months mosadi yena qeta o pepa ngwana ke a sa tsebo tshwara ngwana hae a sa tsebo nyantsha ngwana hae a sa tsebo tsamaya a sa tsebo sebetsa a butwa ya molata qwaqwa mo Mamedi a motlisa ngwana ka la boraro bana ba le teng jwale ke mo rapella mona jwale ho bua baloi ba ka re ho yena mosadi eo o tlo utla Mamedi albatho bana tsela pele le ba ga yo ya taba go le ba le boga le inyai ale next
batho ba motsemfe le moetse ngakeng kapa le itoetse yana re moetse ngakeng ya o kae dingakeng tsa hona mo moqwaqwa mo la patala bokae ngakeng la patala bokae ke lo tla patala ba ke hona taba ngaka ile file internet Linge mantwa. Linge. Misala. Matile. Lifeka. Linge rigo panyema. Lemo buma. Amabiti. And then. Lemo riana. Awa biziki. Alipekile lifeka. Khidite David Wigisto. Ana kaya sa tsotsa. Unasebetsa a ona sa sebetsa una le hae ke nna molatile hae ke re ke ntise o wena molatile hae ka makwa molatile nini ke bona weekend ke nyene fetile ka dilo ke ba re ba bua ka yona se ba re ke le mohato wa hae mahatile le mo bua mabitla ba di kopa so mo bueno wa mabitla le mohato wa ile o ise kae Abadi bega. Sibi. Brokolle. Ngam lokola ka ba. Mamet ke le kwento modimo ya tsanga face 6. Ke le mamele ntho modimo a ye tsanga face 6. Bana ba lla people. Olla obutu wa musadi olla Musadi wa obuti le batho bana ba le teng ka utlwa mo mame ke hopola yenwa ke etsa mo a isele yena mo a sa lokoloile ke yana mo te mo Ono bona ka re tlo ba sqhwana o liswa ke ntho matso a jwang mo because wa netse matso a ya sebetsi lo a be tiri ka ba sebetsa yo bule khona wa koba ama sa go be a ditlo sa go be le benefit tlono lela ngitso lela Sure. lo buto ha wali o dama dati wena lela no ufala o lela nga buta nani ke sa bolo tlaba hantle la dilo mameli malala baby yena haiki yane ona sa khone ikuka na sa khone yetsetsa next tate mo o sa gone ka ngwana a go tlore ya tate mo o sa gone mamela mama o ne yetsa jwang Msabi aputo kajana na nchusela jibaka mnyanta kena na mkisa utimufabitwe. o mutsa lo buta o yena na no nyantsisa o tshwarelwa ngwana ke wena jalo lela Kita watate. o tsabile no mama ha mukilala mo mame batho Hi. yo mama meri o ile ba mo a nyantsha ngwana ka ra kereke a ba mo ka mo pepa abana tsamaya a ya bathroom toilet, a aya khuka a sa le hantle and tate moruti a o se ha fihla matswa ha ena ntse so
ana truly ne re gona o bona hore ha gone o jara ngwana ka ba ka mo botsa ka go suwa yentse so ba no a sa le jwalo ke gone go wa phutula ne le ha tsa mana sa gone o tsa ma straight a em ona kobeya ka ba ka tlamaya ke gore ke mo gotisetse ditulong ke re dula ke tlatla go wena and then ke nke mabitso a hao o so dutse setulong because ana sa gone nix o tsama yo gore ke le ko mo phone kana litse ga sa le try mo phone a sa le re try mo phone mamedi ke ne ke re lutlwe dintho tse o ntate modimo a di etsang ka faces mamedi o bona ba ntate ba Zimbabwe e mona tlile le yena o mo pula ntate moruti that guy is ke engineer o lokisa ke diesel mechanic yeah excuse diesel mechanic mamedi o lokisa di truck o lokisa dintho tsa di diesel and o professional ba ro sokola until ke mo rapela le yena na manifesta a lowe ke family a sure lena ntate moruti ile a tla tsa mali mosadi le ngwana wa ba rapela ngwana a sa roba le nix a ba sukudisa no ane ke bua lena na re ngwana o hantle wa gobala and then ke se ka ba mo founela ntate mamamedi bana le bopaki a kelekeneng le ba hlolang ba bona mosadi ana na le gaola maoto bona ya ne a neng a tlweletse mosebetsi le yena matso ha ile maoto a sa hlola sebetsi a tlweletse business wena mamedi ke yena jwale ya hlapa ka neng a sa gone etsa letho mo mamedi wa karata nna mo mamedi ha ke ba tluba le shano ba bang ba lona satano le lumeletsa ka sehlo mo mamedi ntate modimo thusa batho mana wa tswa mo mamedi ka sonta hona le dintho tse ngata tse ntate modimo di etsa se bile re le balang ka la boraro hona le dintho tse ngata tse ntate modimo di etsa ke opula ka Christmas thing I mean ka Easter mo mamedi ke rapella bana ba banyane ke ne ke ruta ka sela lo mo mamedi ke bua ka gore ba lo ba destroy bana ba rona jwa ha qetile ke bitsa bana ba nang le moya wa bosango ba ke ntse moya wa bosango mo wena mo mamedi ka rata ke ba bitsa bana ba ne ke ba sa emi ke ba lata fika ke ba ba kena dikolo ba se ba kintso moya wa bosango wena mo mamedi ka rata itsa ke borapela ho bua bomme ba re ba kintse moya wa bosango re destroy the future sa bana ba ba tla ba tlwelle dikolo ba tsamaye ba lo thosa mo mamedi ka rata mo mamedi tlong le se le tlela le bana if wena o fila gore mhle mo wena ntho tsena ha o di hloke ba tlela le bana ba mo mamedi if o no ka kena pageng ya ka ya Easter o lo bona almost bana ba ne ka fela mo mamedi bana ena ba bona ha o bona ngona le attitude fela a le stabono a le manganga ha o rubua le yana sa mameli ile mo firefire wena mo mamedi ba loi ba linkela di chelete ba yola business ba sinya maphelo a lona ba tshwere matlo a lona ba tshwere di promotion tsa lona ba tshwere di koloi di eme ka pela ntlo tsa lona ba tshwere di gwebo tsa lona mo mamedi ba lwe ba tshwere le di plan tsa lona di idea tsa lona di tshwere wena mo mamedi wa karata ke le kopa batho ba Bloemfontein thewang di beteng le thewe le tlentshebeletsong le lona batho ba shebeletseng Facebook thewang ka di koloi tsa lona le traffic yona motho o tswala twa qoqwa drivang le tlowe le ke Bloemfontein le tlo thusa mo mamedi ntse ke batla gore le tsema solanka lona le paqame le robetse le ntse le na le di doubt le ipotsa gore re ye ka pareske raya ntwe ke ratang gore di ratsa lona bona ba towers bona ba driver mo mamedi bona ba spenda di chelete ha o bona bophelo ba bo eme hona le Motheo palametse mo mamedi ba le palamela batho mo mamedi wa Motheo FM batho ba re palamela batho ba re palamela batho ba spenda di chelete for rona jwale mo mamedi wa rata iketsetse favor wena mo mamedi wa rata o kalame taxi kapa o tle ka maoto tshebeletsong ntho ke ithutileng yona e ntshosa mo mamedi tlo bona gore satana batho ba thusang mo mamedi ka la bobedi le re fepa batho yo ntate moruti more than 200 ya batho mo mamedi ba oketsa ka tselo tshosang thapo 300 no ke sure ya batho ba di ditshwantsho tsa batho ba hlamba tlo ene ke ba sa sebetseng kaofela wa bona ke bitsa batho ba sebetsang ke re batla ba tlo rapela ke bitsa batho ba sa sebetseng ke re batla ke tlo ba rapela ba tlo thusala ba thole mesebetsi wa bona ke re batla wa bona ba mmamela
that you tlo makala they don't come to people ka Laboraro kapa ka Sontaga ka Easter batho ba ne kile ba ka re ba tle kerekeng ke tla ba phela go phewe ke pheile ka baka la batho bao ka Labohlano le Sateretaha le Sontaga kerekeng ya rona re phei rona ka Easter re phela baruti fela e ba ba le teng ke be ke re no ke go bompo motseng ba rekele batho bano dijo bana ba tlwaetse go tla ka Labobedi ba tla ba tlose date dini ha batla ka Labobedi le pele re announce ha re tloa re tla radiong ka kereke sentse tletse a re sa announce ntho e tlang mane batho ba tlamang ba thusa but ntho e nka tankeng e ke batla go tla go yone ke the same people ha ba sebetse the same people ba kula o hala ba kena tsena wa bona people ba kula mara Satan wa ba hanela hore ba tle ka Laboraro kapa ba tle ka Sontaga o ba tlisa ka Labobedi mo a tseba hore ntate moruti hona le mme yana tlile le bana ba hae ba le 2 a ba re o tswa mafura o ile wa ba wa bua le ene a ba re o tlile dijo ngo bo re ba mama wa sa tle kerekeng ke tlo rapella le bana ba ho le tshole mosebetsi a re ntate moruti ke dula hole o bo re but no o tlile o tlile jwang ka jeno ka Labobedi ba tla because a ke rapelle batho ba mo botsa ntate mo lo ponisa ntate wa lo ponisa re Dr. November a re ke go tle gating a raro mo ka ra jarta ka gating mo no ke sama ke re tsatsing le no ke di because ona ke re ke Satan o dumeletse re ke di because ona mo mamedi nakbetile a re nyelweng tlong ka dilotion tsa lona le a qala o tla le moeti la o le maka pa mang ba fe dinomoro ngwana okay dinomoro tse le re founelang ho tsona ke 078 398 3446 078 398 3446 tse ding ke 079 083 3833 079 083 3833 and then mo mamedi tsa bonete ba go lenka di lotion le di kenya ka ra di bag tsa lona hona jwale le tetshebeletso Monday ka 6 o'clock date le Dr. November potso e mamedi botsang nka ba ke mang this time Osa mamedi o tsane ka 6 o'clock o tsane ka o kene page ya ka Pastor November Victoria's 5 ministry nna ke batla straight jwala ke sa batla di khoni ma bona le ntho jule go ba bolella yone dilo ga ha batle ba batla go ba bo mamoruti o ba ratu re ba o bona le bompo motse ga go bone ke sa boshi ba rata bo mamoruti le bo ba rata bo mamoruti ke bana ba re ha le fitla ka tlong re be bitle kopa re etse tshebeletso tsa ka mo re ga re be bitle re rate yo ka solo fatsa melona o to receive yo are explore are ka koloi re etse ke re tsara re bana ba modimo mo tla re ba ke doctor